Wala matigayon ang pagpahigayon unta sa cross-examination sa state witness sa kasong kidnapping nga gisangat ni Angela Leyson. Higala sa namatay nga mayor sa Bien Unido, Bohol na si Gisela Buniel, batok ang Kanhi Bohol board member Nino Ray Buniel. Dismayado ang kihanti tungod sa kalangay na sa kaso tungod sa gihulagway nila nga way pagpangandam sa abogado sa depensa. Sa pagpadayon unta sa proceedings, gipresentar si Randel Lupas ang saksi sa prosecution alang sa cross-examination apan wa makahimo ang depensa tungod kuno kay wa makahatag kanila og transcript sa kaso ang korte nga ilang matun-an. Apan dismayado ang prosecution niini samtang wa na muluwat og pamahayag pa ang akusado nga si Buniel. The court has not transcribed yet, so we cannot conduct the cross without the transcript, because when you conduct the cross-examination, you have to point out the inconsistencies. And how can you point out the inconsistencies without presenting and laying the basis of his testimony, which are inconsistent? The defense came to court unprepared. And for us, that is a disservice not only to the court but also the prosecution and most importantly to the victims of these cases. Delaying tactic, kung ito ba makakapanghina for me and my family? No. The more akong gigil, the more akong I will be here to really, kahit o hindi ako pwede inside the court, I'm here also to support all the witnesses. I just leave it to my lawyers.